Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kita kerja North Eastern Hills University Students Union baka Khasi Students Union Nehu Unit. Hak kendai terik unai wing arajar RPR. Kila lej banyak kendu yu Vice Chancellor ke School Ba Nehu, Professor Prabha Shankar Shukla. Ban panjing pencai hak baidai baka jing pelong ke interview syadu sorba Guwahati, Assam. Hak khat kendai terik risau arajar RPR. Nakabantaki kam ke balaj hak post Controller of Examinations, hak post University Engineer, bara ka post librarian. Hak jeng kren biginong yalam jong kini ki artli kenhun. Kila penpa wakat kum korukom kabadai ke School Ba Nehu. Kadai ban pe tang ya ke jingdon kam tang hapo ke kampus. Kabadan hak jalam Meghalaya. Bat kum ta ya ki interview ki ba peru devan pelong tang hanong ba shlong. Namar ba ke permanent campus jong kini huru kadan hak ni ke jalam Meghalaya. Kini gonong yalam gilaong ba kini ke jinglea jong ibor penya jong kini hu. Kalau pelengo ya ki bebuan balang, kam tam ya ki nong tap kam nepo ke jalam Meghalaya, ki bala biang ke kerdan puli, pada hak cukup por. Kila itu, bawa Vice Chancellor Shum Latre setia, pan ai jubab hlor kini. Ini baru library kepos ki bahek bah apa jurisdiction jong School Ba Nehu. Bat kekum ke jingtip ke jengi, long bayi kini ki interview, lapan long apa nong ba go di kata Hajala Assam. Hoi. Katkum ka jong ka parlimen ka North Eastern Hill University haki por ki ba mensyua kapet ya barok ki jala sekite stan ti ya ki tan stay lam i kata ki North East barok kowe nrei ka ba ki senam kinang yat mantaka School Ba Nehu ka de bitik tangka jong ka jala Meghalaya adin ba kiwe ki jala ki la yo no ka jong ka university de ka jong perlom ya ki interview jong kini ki post bah hanong ba go ti kawan ra ya kata ki jinglong suspicious ka lain tungkam tungjam di nakaleng jungi kan Nehu Students Union bat ka KSU Nehu Unit nimlak ban pediang dalilai setia ya kata amar bangis tu syai bakadan PR ke ka halendat nakaleng ke office jong Vice Chancellor abadai bat ki candidates ki bawah tab ikni ki post berper di nilawan ban bu ya kejing thok ban pan jing pensai no Vice Chancellor ban nek ke dau bala penlong ya ka ya ki interview hanong ba go ti Henry anda nilai kendu ya Vice Chancellor nimyo ke jubab ke besai wadula kentaj murder pan jubab halor kata interview la penlong ha ke jaka bom hap ira po jurisdiction jong School Ba Nehu panang sanang tapat nakaliang jong Vice Chancellor la kentaj pan jubab ya kata di ulong penbandingi ba you take your own decisions mengistu ba kadon ke ir ke halendat amar ba akini ki post beper kidon ki bro nak judge bro ke jungiru ke balong eligible pat bala det tap ru akini ki post mereka jumpen long jungki nak haki wei pat jela kalong kedau syai ba kidon ke halendat ban yo ki bro ban bar jela te nakaliang jungi ki artili union ru nilai por news ni uban jubab tada ujubab ne ujubab ru kat kumba ujubab mana kemud ba ngin sasim di pat kilinti beri berkini marba kini ki post bahak di kemud ba ki interview ki kemud pun sen ki pelaj ki website ki kata penengok ke nyi mo di habari ki candidate suruh hatu ki candidates lada ki kwa ban wan hikai po Nehu kada ki kwa ban wan tre po School Ba Nehu hatu ki melak sa ban pen point po gohti sepo nong ba selong lada ki don kata gajing terang ban wan tre ne po School Ba Nehu kan EU iki berwan interview apa School Ba Nehu di habari berki presidential nominee ro hatu kat presidential nominee ani kat kita gi presidential nominee kimla sa ban wan penlong kata interview ane apa School Ba Nehu nong ba silang kadi ke jinglek jungki kala kapan pau ba ki yoben ka jela jungi di haba ki yoben kum ta kundu ken ke School Ba jungi kan keu ki candidates ki ba apply ki don nakaleng kari India
Nyumlak banyak itu exact number. Setang lada pala. Hadin banyak ekran ukun taj mardor panai jubab. Di kata geng ba nakaling jungi ni nek baik ketun kebangi pancing persai banyak airport news ni. Lau klam jubab ni section 43 part kilenti.